Hey guys, ja sam TheMKnez i sećate li se ovog? Da, naravno ako se još niste pretplatili na kanal, obavezno se pretplatite za daily klipove. Sada je jedino drugačije to što imam više challenge-a. Pre imalo mnogo manje challenge-a, imalo valjda 6, ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Za 2 više. I naravno, ako ste novi i ne sjećate se uopšte pravila, čak i ne znate, pravila su easy. Dakle, to su najlakše pravila ikad. Samo trebate kliknite ovdje click to spin i onda će da vam se odredi vaša sudbina, kako sam rekao prošlog puta. Ovo se jako čulo, nema veze. Troll face challenge, lep početak. Uzet ćemo onaj običan troll face. Chubby krem challenge, obožavam ovaj challenge. Imamo Benuti duo krem. I sad ćemo da ga otvorimo, a pošto nema chubby bunny ili tako neke marshmallove, uzet ćemo euro krem ili Benuti duo ili kako se ovaj već krem zove. Chubby bunny. TheMKnez je zakon. Do the Harlem Shake. Con los terroristas. Harlem Shake. Con los terroristas. Moja kosa je upropaštena, ali sve za video. No thumbs challenge. Jao. I pripremio sam na challenge da moram da sipamo jednu čašu soka. Nije mi sponzor, ali nema veze. Ok, samo moramo da otvorimo. Jao, kako ćemo bez palčeva da otvorimo ovo. Dobište. Ok. Da, mogu sa srednjim i sa onim, sa ovim, pored srednjim. Ok, čep smo izvadili. Jao, sad kada prosipam sve na moju opremu. Dobro. Sipa. Još malo. Sad kako ćemo da vratimo. Opa. Radit ćemo vidim svoju kosu. Vidim svoju kosu. Opa, backwards challenge. Stip. To je bilo to. Bye, boy. Da. Bye, boys. Da, ovu šalu biste vi shvatili kada biste pogledali prvo Build Slide 1. Bye, boys. Bye, girls.